جا اکران نوچه تیوی اف ده مهمی دمه و خوش بین بینرین ما ببولتنا نیورو یا اکتویل پیش بری ونن کرم بکن. تماشاوان ما دوی بولتنه ده مهول بدن حمو روژوین سرکه لسر آستا جیهانه و کردستان جوار درخینن پیش سر اکرانین خواه و هنک میوانان جی درباره وان روژوان ده بگرن بوان رجیوان مجاران گوتو بیش بکن. اما دست بگه جمجارا یکمین کل سر آستا جیهانه نهاد روژوه ده مجارا امریکا و ایرانه. سروک امریکای دونالد ترامپ را گهاند کو پسند کرنا پیمانه که نو یاش بودرش کرنا آگربستا شر لگل ایرانی گلکی نزیک بویه. لگوری آگاهی دست به که اف پیمانا کو نها لسرت آخافتن وکی تگشتنه که دست بکیه و لگوری وی تی پیش بینی کرن کو آگربستا دناو برا هر دولاتان ده جبو 6 روژندن بدرش کرن. لعالیه کی دن هلوستا تهرانه هشکه. دانستندکار سرکه ایران محمد باقر قالیباف اشکره کر کو باوری آوان بگوتن و سوزان نای حتی کو امریکا گاوین بر بچاف ناویجه. تهران لبندا گاوین امریکای اف داخویانین دوالی نشان دادن کو تهی ناراضی بونه و نزیک بون الهف کرنه هنجی گمان و آستنگین مزن لپیشیا پیواجوی هنه درباره ویم جارده مد دوسیک آماده کریه کام بهوره لی تماشا بکن. سروک امریکای دونالد ترامپ جبو ویکی روژا اینی لکوشکاسپی جوینک لزگین لدارخست کل سر شر ایرانی بریارا داوی بده. جوینه نزیکی 2 ساعتان بردوام کرد لی تبریار جبو رایا گشتی نهاتن را گهاندن. پیمانا کو نها بحثاوی تیکرن تنی تیگهشتنه که دست بکیه. لگوری وی تیگهشتنه اگر بستا دناوبره هر دو والاتان ده جبو 6 روژین دن ورد ریش کرن. دوی ناوبره ده. ده هر دو آلی لسر هورگولیان و بتایبتی لسر مجارا یورانیوما دولمندکری یا ایرانی لحف بکن. شرطین ترامپ چنه؟ ترامپ را گهاند کوان لسر چند خالان لحف کریا لی شرطین خواهین سرکجی و ها ریس کرن. امریکا ده حمو یورانیوما ایرانی یا کو ده آستک بلنده هاتیا دولمند کرن درخینه. دوی ایرانی یکسر تنگا و هرمزه وکا و حمو ماینین کولور دانین راکا. دوی ایران تجاری نبا خودیه چکن نوکلری. لسر مجارا پرین ایرانی ین هاتنا بلوک کرن حتی آگاهدار کرن کدن تو پراناین گوهرتن. رایداره که ایرانی جی روزنامه واشنطن پوستی امریکایی را گوتیا کو باوریا سرکردایتی اولاتیوی به ترامپ نایه. وی رایداری آنی زمان کو 2 ساله که دادما کو او مجولی دانستاندن دبون 2 جاران ایریش سروان هاتیا کرن. جارکی جالی اسرائیل و جارکی جالی امریکا و اسرائیل و به هفر ایریشوان هاتو بو کرن. جبر ویه که شرط ایرانی هیا کو دقوناغا یکم ده بری کو تنگا و هرمزی وره بکرن دوی امریکا به $1,000,000,000 وی ین بلوکری آزاد بکه و امبارگویا لسر بندرین وی جی راکه. دانستاندکاری سرکه ایرانی محمد باقر قالیباف گوت باوریا ما بگوتن و سوزان نینا حتی کو آلیه دن گاوان ناویجا ام تشتکی ناکن. هر وها وی گفخوار کو اگر بره دانستاندن مافینوان نین داین او مافین خواه بموشکان به دست بخن. ده همان دمه ده دونالد ترامپ جو فوکس نیوز را آخوی و آنیزمان کو ده دانستاندن به تهرانی را پیشکتنه که گرینگ چه بویا. ترامپ دیار کر کو ایرانی دست پیکی را گهاند کو ویچکا نوکلری چینکا لی بلی لسر دخوازا دولتین یکوین امریکایی اف سوزاخوا برفره کریا او گوت. ایدی دبیجن نوی چه بکن نجی بتا آوائی چکا نوکلری بکرن. سروک دیای دیار کر کو پیمان هینا ارینه کریا لی بلی هفدیتن بر بآلیه کی ارینی ودچا. وزیر پرسنه دیای جی دست نشان کر کو اگر دانستاندن به سر نکوه واشنگتن خودیوی کپاسیتایه کجاره که دن لهمبری ایرانی اپراسیونا لشکری بکا. لعالیه کی دن جیگری سروک امریکای جی دیوانس آنی زمان کورای دارین ایرانی لحف کرنه دخوازن لیهین لسر هنه گوتن و تیگهان پرسکره کنه به تایبتی دمجارا دولمت کرنا یورانیومی ده. یک جه پرسکره کندن جی اوکو که او اگر بس ده شر دناور اسرائیل و لبنانی ده جی لخوا بگرایان نا. بریاره کو ده 2 و 3 حزیرانی ده
رایدارین لشکریین لبنان و اسرائیل لپنتاگونی جبو گوتو بشکرنا ویم جاری بجوین. هر وها رایدارکی پاکستانی یکو آگاهداری دانستاندنیا. جو واشنگتن پوست را گوت یکو امریکا راضی بویا وکی گاوکه جبو چکرنا باوریه. هر جه دسپیکا پیمانا لحفکرنه دا امبارگویا لسر بندرین ایرانی راکا. بله تماشاوان ما درباره وی دوسیه و وی مجاره دجی نها مگن بودت دیرکتورا لیکولینانا نستاتویا اشتیه یا کردی جسلیمانیه بمریه برز مگن هگر تو دنگی مدبهیزی دم باش تبخیر تفلی برنامه آمه بو از یک سرج پرسا دست بکم دونالد ترامپ دبیجه پیمانا گربسته گلکی نیزیکه لید همان دمه ده تی گوتن کو افتنه تی گشتنه که دست بکه یا تو وی داخیانیا ترامپ چاوا دنرخینه گلو وی سرکفتنه که دیپلوماتیک بخوره بینه یانجی استراتیجیه که جبو قزنج کرنا دمه یا گلک سپاس نها ده راشده ام هن کارن بیجن انجام و تگیشتن چیه ل چند مجار هنه کو تواته کو زحمت کو نها اف شر دکارن با اوایی که بردوامی ورن خلاص کرن یک ایران دزانه کو دما حکومت امریکا و بتایبتی دونالد ترامپ و ریفبریه وی هف پیمان آوادکن او جی دکارن ده aynı وقتی دا وان هف پیمانان یعنی بزانه بون بکشینن یان جه درکون ندید دما ترامپ یکم چاوه او جه پیمانا ایرانه یا نوکلر کج علیه باراک اوباما و ریفبریه وی ده هاتی آواکرن درخست و او نهاد ترسن کو روشکی ویله وی بردوان ببه دو ام دبینن کو جبو او حکومت ترامپ لأمريكا تيجيشتنا وان سر أو بداوي كرينا الشر وأرمانجن وان وأرمانجن إيراني يعني هيانها پر جدانه أو مسألة تشيك النيوكلير ودلدمن كرينا أورانيوم أف يكش مجارن زحمت كو يعني بلا هادو أليان چاري سر بكن اگر او ناخوازن کو شر و جنوب دست پی بکن ایران دبیجن کو او دلمن کرین اورانیوم بردوام بکن بوره و ترامپ دبیجه کو شرط وان او کو ایران و چک نوکلر ناگره اف نه تشتکی حسانه و ده چارچوه آگربست ده پر ممکنه کو نای چاره سر کرن بله دنرينا تد نهام بستا أمريكا جبو دريش كرنا أف آگر بستا داوي يا جبو شسترو جان چيه دنا واند مهان ده أمريكا دخوازه بگهجه چه انجامه يعني دقوناغين بري ده بدست نخست بود خوازه ده واند مهان ده بدست بخينه ام بیجن کو چند سدمن جبو درش کرین آگر بست گردای سیاست نافخویینه نها لأمريكا جبر او روش الشر و او گرتینا بنداو هرموزه ام دبینن کو نفت و پترول بها دبه گلکتش بها دبن عبوری امریکا خراب دبن و نرازی بونه که مزن هیا لحنبری ترامپ و پارتیا جمهوریت چیلر بوه اف نها جبو ترامپ گرنگه و جبو پارتیا وی گرنگه جبر کو ده مها ده هاده لأمريكا مها يانزده ده عفو هلبجاتين يه كونغري و سناتو وي هبن احتمال كو ترامب في اگربست خوازه جبو كو او باندورن عبوري انخراب يا شر و بچكي حسان بكي يعني نرم بكي جبو او نرازي بونا نافخوي و بچه او جي احتمال كو او دخوازن وقت بگیره بری کو او دکارن شر جنوب دست پی بکن به طبیعتی او کسن نیزی هلوستا اسرائیلی وانتشتان دخوازن حکومت اسرائیل بخواه دبینه کو او ریفبری ترامپ دکاری ببه شانس وان ایداوی جبو او شر خواه بو هگمونیا هرمی و او دخوازن یعنی حتی کو ترامپ لکوچکاسپی دخوازن و درفت بکار بینن ده گله کس هنه یعنی هم دناو ریفبری ترامپ ده هم دناو کنگره ده و ده گل جواک امریکا جی ناخوازن که امریکا ویج بو اسرائیل شر بکن
و نرازبونك هي لحنبري هلوستوان و كسن گردایوان. بله برز ماگن از ویجیش تا پرسم راستی زمان تانی کردی جی پر خوشم پرش تفهم دکن. أنا مدوسيا خد جي قلت محمد باقر قالي باف دبيجة حتى كو أمريكا غافين بربتشاف نافيجة تهران تشتكي ناكا لغوري نرينا تا أو غافين بربتشاف چنم بحثا چتك ام بیشن کو ج پرسپکتیوا ایرانی و او دخوازن ببینن کو همی اریش و ورن سکناندن نه تنه اریشن امریکی و اسرائیلی نه تنه اریشن لحنبری ایران بس شر بگشتی دخوازن آگربست ایران لبنان لرجلات نوین بگشتی و ورن آواکرن و یعنی اگر اف نای پکانین پر مهمه که او ناچه ناف دانستاندنان نهام دبینن که هزا آبوری وان هیا یعنی او تنگاو هرموزه او دکار بینن وکی leverage دیپلوماتیک افتشتکی گرنگه بلی آگربست ام بیجن که چند تشتنه که او دخوازن يعني أو دخازن كو وك يعني مسوغر كرينا الإنجليزية ده أم دبجن non-recurrence يعني مسوغر كرينا كو أو أريش وناي دوباره كرن يعني دخازن كو وان تشتان وورن إمزي بكن جبركو ميدي سالك بريد 2025 مها ششا أريش هبو وبشتيفي أريش يعني أو شري يعني درجتر دست بكر يعني أو دخازن كو أو بزانن كو أجر أو فيدمه أجر بست أفا بكن إيلان بكن مزي بكن كو بشتي چند مه يعني چند سال أمريكا يعني جنوب أريشناكه تشتن ويسا دخازن ام بيجن بله نها لغوري ام دشوبين جي دمين داويد تيد يعاكرن كتافي هولدان إسرائيل کو خواستن به پارتین کردی رو اپراسیونک به جاهی لدیجی ایرانی پیک بینن. لی یک لسر دخوازا ترکیه ترامپ پشتگیریا و اپراسیون راوستان دیه. هون سیاست امریکا جبو کردین رجلات کردستانی چاود نرخینن؟ ام نکارن بجن که سیاست امریکا لسر کردن رجلات کردستان هیا مدی که ده چارچوه و شری دا سیاست امریکا هندیا نبو. ده دسپکا شری دا گو کو آرمانجا وی شری گوهرتنا رژیم ایرانیه. پشت گو آرمانجا وی شری بداوی کرینا برنامه ایران یا نیوکلیر یا مشک فشکان یا گروپن گردای ایران لعراق لسوریه یعنی لحرمه بداوی کرینا وان برنامه هر روز رایدارن امریکی آرمانجا شر دگوهره تیواته کو آرمانجا کی استراتژیک کم زیره نینه. دوی چارچوبه دا زحمت ام دکارن بشن که سیاست امریکا لسر ایران هیه دوی شره دا و دناو ایران دا جبو سیاست نافخویی یا ایران هن دوی چارچوبه دا استراتژی نینه یعنی نگرنگه اگر او دخازن رژیم ایرانی بگوهرن نگرنگه بوان یعنی کی وره دستلاته مجید چاوکو لسوریه او جبو دمکی درج و رژیم اثر قبول دکر پشتگیری لشکری دا قصده لهمبری داعش و داویده پشتگیری خوی دا حتی شه و ریوبری نو لشامه همی لگور روشه هایی یعنی جبو وان فرق ناکه سیاست نافخوی ایران چاویه اگر او دخوازن رژیم بگوهرینن اگر او رژیم نو و خدمت برجمندی امریکی بکن نگرنگه کی وره دستلاته جبوه ممکنه که یعنی او پلانک لگل کردان هاتی آماده کرن خویایه یعنی ده سیاست دنیای ده روشویلویه او استخبارات حکومت هر دم گلک پلان چه دکن جبو او روشن که ممکنه که دکارن یعنی در بخوین هوله لی ام نکارن بجن که سیاست کی جدی با پشتگیری رجلات کردستان هبو ام دکارن بیشن که حکومت امریکا فهم کرد که یک جگروپ اندناب ایرانی دا که دکاری لهمبری رژیم شر بکه کردن و ممکنه که اگر او دخوازن رژیم ایرانی بگوهرن یا ضعیف بکن کرد هنه یعنی دکارن به هفره کار بکن بس از نکارن بیشن که استراتژیک ویسا یا پلانک ویسا به تمامی هبو بس حکومت امریکا فهم کرد که هزار رجلات کردستان هیه
چکن وان هنه کپاسیتی وان جبو شهر هبو و ده سروی اساسی روی بشک ج پلانن وان. بله برز ماگن تشتکی بالکشی نها هیت بحثا هزا کرد لروجلات کردستان جی کر آنا گلک پرستین کرن ده بیجن و سناریویا امریکایا کو بسر روج آوا کرن و همان تشت ممکن بل روجلات جی بکرن جبر کو بقاسی ام دشوپینن هزین کردی به بالداری نزیکی هزین امریکایت بن راستی. ام نکارن بیجن کو روشی وکی روجاوا ممکنه جبر کو نها نابینن کو او شانس گوهرتینا رژیم لإيران هيا. لروجاوا لسوريا دولت سوريا هاتيه پرچه کرن پر ضعیف کرن لهمی سوريا گلک گروپن چکدار نتنه ای کردان اما ای عربان گلک پکاتین سوريا آخا خواه بریوه بو یعنی شردکه لهمبری هف لسوريا ام بیجن شر نافخویی هبو ایران هین نگی هشتی روش شر نافخویی او ایریشن هوایی لهمبری ارتش ایران بنسازی ایران نکاری بو دولت ایران بکشینه و سروی اساسی شر نافخویی در نکد بو ام هین نگی هشت روشی کو ام دکارن بحثا او خطر روش وکی روجاوا انکو امریکا و جبو دمکی لگل کردان و کار بکه و پشتر لگل وان کار ناکه وره جم گروپی کیدن لی اف هر دم ممکنه جبركو بجوندين دولتان هن يعني نورمال ده نه بردوامينه او حتى كو او ارمانجن خو ديگي هجن او دكارن لگل گروپي کی کار بکن پشت وره گل گروپي کیدن اف نورماله او گرینگه كو گروپن روشلاتی و روشه سروی روشه پلان کر لی روشه وکی روجاوا درج راستیا روش ایران نها. بله از وی پرسیجیشته بکم راستی جی نها جعلیه کدین روزانه کرد جعلیه دولت ایرانی وتین دار وکرن و گرتن لروجه و امریکایا سرکه انرژیه جبو ما فمروان باوریه که ناده گله هرمه هون وی نرینه چاوادن نرخینن د سیاست امریکا نورماله کو او مافن مروان گرینگی ناده مافن مروان لی میدید کو دوان دانستاندنانده دم ترامپ سر مالپرن خواه نرازیبون نشانده لحنبری دار وکرینا گرتین سیاسی او یعنی باندورک هبو ترامپ دبیجه کو دار وکرینا چند کس حاتی سکناندن وک انجام هلوستوی تواتی کو اگر پارتیان کردان یعنی دخوازن بفکرن سر چاو او دکارن یعنی دروی اپراسیونین لشکری چاو او دکارن باندور خو هبن گرینگه کو او لوبی بکن جبو کو روشا کردان و روشا مافن مروان ده توایا ایرانه و ببه مجارک دوان دانستاندنانده جبر کو اگر امریکا دخوازه او بکشد دکاره بکشد دانستاندنانده نه به تایبتی دناف کانگره ده لگل کسن ده دور ترامپ گرینگه کو او مجار و بینن سر زمان جبر کو دم او دخوازن و مجاره بکشد دانستاندنان یعنی دکارن باندور خواه هبن بله برز ماگن از پرسا داویجی شته بکم وقت بیرخص جی بقاسی ام دشوپینن هزین کردی به بالداری نزیکی سیاست امریکایی دبن و امریکا به کردان بکار بل ایران انجام بگیره یا نه؟ امریکا نکارن انجام لإيران بتنه بدست بخن جبرچه ام دزانن کو به ایریشن هوایی بتنه دولت نکاره لهمبری دولتی که دن انجام بگیره کم زیره نکارن دولت رژیم بگوهره و رژیمی که نو بینن سر دستلاته راست او دکارن عبوری ایران خراب دبن او دکارن بنسازی ایران خراب دبن او دکارن یعنی روش گل ایران خراب دبه لی نکارن تنه به ایریشن هوایی سیستم بگوهرن اگر او بخوازن رژیم ایران بگوهرن به کردان او نکارن انجام بگیرن جبر کوج همی گروپن اپوزیسیون ایران تنه کرد
و يعني وكيدن جروبن يعني PKK'ن إيراني وكي جلي بالوچ وانا تنه او چند كمنتون اتنيكي وكي كردان و بالوچ وان كسان جروبن وان هنه كو دكارن شر بكن دكارن جواك بريخستن بكن او اپوزيسيونا مينستريم ام دبيجن اپوزيسيونا فارسي وكي او كوريشا رضا پهلوی وانا او همي درفي ايرانينا نكارن تشتكي بكن و ام نابينن كو بشك دولت ايران هي عد ويدا ميدا كو دخازي لحنبري رجيم شر بكي وك داربي لشكري و تشتك ويلو بكن جبو گوهاتنا رجيم ايران بي كردان ام نابجن كو انجام وهبه لي افجي گرنگي وز باوردكم كو بارتين كردي ويسا ناس بكن كرد بتنه نكارن همي دولت ايراني بگوهرن گرك جواكا فارسي جي تفگرك اپوزيسيون هبه و ام نابينن كو تفگركي ولو حيا هذا ايراني دنها بله برز ما گن بودت بمربو گلک سپاس جبو پاروکرناته و بشداربوناتش برنامه امره گلک سپاس شوره بله تماشاوان من هاجی مبر خوابدن روجوا دویمین نها لترکیه و باکوری کردستان پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک دبره و برن آستنگی و پرسکریک درتکوین لگاو جیل همبری ویتین آویتن نها جی نویسکار و سیاست مدارین کرد داخواز دکن که زمان کردی به زمان کی فرمی ده همان دمه ده داخواز جیته کرن که هر مالک کرد به دبستان که زمان کردی دا که زاروکین باکوری کردستان به تمامی به کردی بپیون. نویسکارک بحثا جیروکا گرتیه که کرد گرتیگاه آمده ده دکه دما که ده سالین حیشته ده دایکاوی سرداناوی دکه لیجبر که دایک به کردی به ویره ده پیوه راستی اشکنجه ته. سیاست مدار کرد احمد ترک جی ده بیجه دما که چاند و زمان تینه پاراستن تایبتمندین گلی کرد ده پاراستن. اف در نافچه شاخه وانیه سولاوا کانیسپی بخورتی دهرکه آف جبلنداهی 100 متریان خوش زناران برده ناف گلی و نوالان خوزای کردستانی بدوی حمبیز دکه بقاسی و بدوی جی زمانک گو کوکا خبردای ناف کوراهی دیرو که نها بانگا پاراستناوی تکرن. نویسکاری کرد ثروت اوزکان ایج باکور کردستانی گو چند پرتوکین خوب کردی نویسیه و دای چاپ کرن دا خواست کرگو هر مالک کردان به دبستانک زمانی کردی. هر مالکی کرد دبی به دبستانکی کردی جبو که ام بکارن خوی لوان نرخی خوی پیروز در کبن ام بکارن ام بیجن زمان ما نیج بیر کرن نیوندا کرن یعنی ایرو دنیای دا ملترن لیکولی نگلک مازن چبونه گلکی ملت نمانه جبو که زمان خوندا کرنه یعنی فیزیکی olarak şeklivi heye ama ruhen miriye yani ruhen miriye yani زمانجی وسانه زمان رومت آخ دایی که هر تشتی انسانیه انسانی که کوی زمان خواه قطبو جه هر تشتی خواه قطبه رومت ویجی نامینه بیا باش تزانم یعنی گرتیگاه دا به تیبت وحشت حشتی دا گرتیگاه زندان آمده یا پراتیکه یعنی تو هاتیه دیتن دایی که لکاری خواه ترینه کاری لیترینه دایی نکاره بیجه تچانی کو چاد بیجه لو تچانی جوب لسری دخن وی لبر چاوی کریوی تابنه عرده کاشت کم دبن یعنی اوا لحنبری وان گله مرب نازنده وجدان عذابی بکشینه لمردین جی دنگ استرانین کردی تبهیستن بریگو چالکیا هنری کوما آمد دست پیب که سیاست مدار کرد احمد ترک
balkişan sergiringiya parastina nasnameya Kurdî. Çand û hunerê Kurdî, rastî jî nasnama Kurdî, stranbêjê Kurd, hunermendê Kurd, çîrokvanê Kurd, rastî jî welatparêziya gelê Kurd parastî dî. Em bi dengê wan, em bi çîrokê wan, em bi stranê wan û bi dengêja bi xwe nas kiriye û em li xwe li pêşeroja xwe li azadiya xwe xwedî derketinin. Niha jî em ê herin serhedê Di heman dema birêveçûna pêvajoya aştî û civaka demokratîk li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê niha daxwaz jî têkirin ku statoya zimanê Kurdî bêmsogerkirin û êdî ev ziman di destûra vî welatî de cih bigire. Li ber dengê hunermendên Koma Amed şevek ji şevên Mêrdînê bi gerandina govendê derbas dibe. Belê niha jî derbarê vê mijarê de ji Amedê akademisyen û nivîskar Jêhat Rojhilat bi me re ye. Birêz Jêhat Rojhilat, heger tu dengê min dibihîzî, tu bi xêr tevlî bernameya me bû. Ez ê yekser ji pirsa destpêkê dest pê bikim. Me behsa pêvajoya aştiyê di rapora xwe de kir. Di vê serdemê de ji bo zimanê Kurdî di destûra bingehîn a Tirkiyeyê bibe xwedî statoyek fermî. Di vê çi gavên qanûnî û siyasî yên lezgîn di nêrîna te dibên avêtin? Belê, spas dikim. Beriya wê ez dixwazim çend hev dane veriyên ew bidim. Yani li ser rûyê dengên te gelo. Belê deng tê. Dengêm te? Kerem bik, belê, Baş e. berdewam bik. Li ser rûyê dunyayê sed û nod û sisê nod û çar dewlet di dewletê yekbûyî de qeydê wan hene. Ji vana jî ev li ser herwa li ser rûyê dunyayê heft hezar û sed û şêst û çar ziman tiştê ku heta niha ser ewka etnolojîk hatiye tespît kirin. Ev ziman tên xeberdan. Zimana ji sedî pêncî wî di rêza bîstemîn dan em bêjin her zimanê herî zêde tên xeberdan di rêza bîstemîn dan e. Her wiha vanan li sedî çilî wî li ber wendabûnê ne. Yani dibe ku ji holê rabin ew îhtimal heye. Ji vana sedî pêncî wî jî bi wan sandin nivîskî nînin. Em bêjin dema ku em bala xwe didinê ê ku li berwendabûnê û nivîskî nebin dimêze ki rêjeyê wan nêziyevin yani. Ji ber wê û ji vana sedî nodî wî jî ji sed hezarî kêmtir sedî nodî wî sed hezarî kêmtir mirov pê xeber didin. Ew jî teqrîben tê derdora heft hezar zimana yani em bêjin piştî van daneya pirsa we ez bawerim li ser aştî û ziman ne wisa? Belê. Yani li ser rêyê dunyayê eger ew qas ziman hatibin werin xeberdan û tu pirsgirêk tune be yani ez wisa pênase bikim dema ku însan xeber nede dema ku însan bi ziman hevû di fêm neke em bêjin li ser rêyê dunyayê wê demê pirsgirêk heye ama heta em dibînin tam dijberê wê dewletên netewperest vî pirsgirêk vî tiştî tînin pêşiya gela tînin pêşiya mileta yani em bêjin axaftina ziman xeberdana ziman zimanî nivîsîn wek pirsgirêkekî binav dikin ev ya ji xweza dunyayê ev ya dûrî xweza însanê dûrî xweza mirovayê û dunyayê jî ji ber wê divê pêvajoya aştiyê de herî kêm statuya zimanê Kurdî di zagonên bingehîn de di anayasaya dewletê de were bicîkirin. Dema ku ev ney bicîkirin Kurd divê xwe nexapînin. Yani ev ê îro nebe ev ê sibê nebe em ê bi tekoşînê bikin falan. Yani wek şertekî bingehîn divê ziman ewkek şertekî sereke be ku di wir de were bicîkirin. Kerem kim? Belê.
نها ام وی پرسیجی شته بکن د راپور آمد جی خویا کر سیاستمدار احمد ترک دبیجه دما زمان تی پاراستن تایبتمندین گلی کرد تین پاراستن جبو پاراستنا وی ناسنامه تنی داخواز بس دنریناته ده آن دوی دقادا نافخویی و ناف دولتی ده زختن چاوا بین چیکرن یعنی Yani dikkat navnetevi de esas pırskirek heye UNESCO mesela dema ku seri jibo zaman dedi tevek neteve vek millet ve serledana te kabul nake na pejrine vek şahseki te pejrine şu orada pırskirek heye yani mesela bir Cenava Kurda çen kez seri evi bidin UNESCO'yu bidin bejin zamanı mı bervanda bunu yaz zamanı khuni karım perverde binim يعني UNESCO وەک شخصێکی بەرسوێ دەدەوی کەسی و وەک شخصێکی لە مەسەلێ دنێرە دەبەردەش خۆ پرۆبلەمەیە یعنی دەولەتە یەکبوویدا ئونەسکۆیدا دقادا نەتەویدا ji bo gel û mileta divî alî da pirsgirêk heye çünkü ji ber ku ew jî bixwe mesela gelek ciya da vê xeletiyê dikin yani min destpêkê da got sed û şêst û sê dewlet hene ji van şêst û sê dewletat heft hezara zêde ziman hene yani di wir de ew jî wek entegrasyonê binav dikin yani kesê ku ji welatê de diçin welatê wan wek entegrasyonê binav dikin û entegrasyon di dema demdirêj da esas asimilasyon e di dema demdirêj da esas bişaftin e di dema demdirêj da di dema entegre dibî zimanê serdest em bibêjin sazî û dezgehê ku li ku derê em bêjin ê kîjan miletî kîjan gelî rûniş dibe ê ku diçe entegre dibe di demê da di dîrokê da jî ev heye di nav da dihele wenda dibe بله دنوچه آمده جی ما بحث کر انو چیروکا گرتیگاه آمده یا سالین حشتی هیا کو دما دایک با آخافتن بکردی دا آخوه لاوکه و یان جی کوره و تی اشکنجه کرن و او بخوشی تی اشکنجه کرن دما امج ویرو جی حتی ایرو بنیرن هشمندیا دولتی و قبول کرنا جواک یال برانبری زمان کردی دکی جان آسته ده گوهریه مترسین ایرو چنن یعنی Yani tiştekû guheriye bi kedû tekoşînê guheriye. Tiştekû ne guheriye ew jî nêrîna wana ku em bibêjin li netewaya Kurd, li zimanê Kurd, li çanda Kurd ew tişt ne guheriye. Em hîn jî dibînin. Mesela em bêjin duê li Stenbolê yekî stran got rastî êrîşa tê êrîş dikin dikujin yani. Temîze kir li bajarekî din Kurd rastî van êrîşa tên. Yan jî karkerên Kurda bibêjin diçin karekî dikin li bibêjin li Erzincanê li Malatyayê biborîn Malatyayê min got li Stenbol İzmir her wiha welatê bajarê din rastî êrîşa tên yani di vir de ewkek neguheriye yani nêrînek neguheriye biborîn min pirsa te ji bîr kir بله مگوت دمان بحث دکن او دایکا کو بزمان کردی آخوی راستی اشکنجه هات او و کره وی یعنی ام دما جویرو جه حتی ایرو بنیرن هشمندیا دولته و قبول کرنا جواک یال برانبری زمان کردی دکی جان آسته دیه و دکی جان آسته دهاتی گوهرتن مترسین ایرو چنن یعنی Bene. Yani bifikirin em bibêjin her lawirek, her heywanek bi zimanê xwe xeber de. Mesela em bêjin çûk evekî dengekî din derdixe. Em bibêjin ker dengekî din derdixe, hesp dengekî din derdixe. Yan jî şêr dengekî din derdixe. Lê mesela em bibêjin ev cîranên me em bêjin ew dewletên serdest li çar perça ez ji bo çar perça bibêjim. Dibêjin na te gerek yek dengekî derxî. Te gerek dengê şêr derxî. Te gerek dengê çûkê derxî. Na bavê min ez dengê min ne ew denge zanî dengê min em bibêjin dengê berxê ye dengê bizinê ye dengekî din e yani tu ji em bêjin xweza wî heywanî de ew deng tune be tu wî jê daxwaz bikî tu bi qodî wî dilîzî tu bi em bibêjin nasnama wî dilîzî tu bi karakterî wî dilîzî tu bi derûniya wî dilîzî ji ber wê yani di vir da bibêjin hîn jî hin tişt neguherîne بله راستی جی روژوا قبول کردن زمان کردی
هستکی د دل همو کردان ده هر کردکی لوی دنیای لوی جهان جیان دکه لکودره به بلا به هول دده و دخوازه کو زمانی به قبول کرن د نرینا ته د جبو پیواژوی قبول کرنا زمانی کردی دما کل دبستانان پروردهی فرمی به زمانی کردی نبه تنه اخافتن لمال تره دکه تنه اخافتن دندره مال ده به کردی تره دکه Yani az bejim bırak Kürt mesela bir varida xo ne xapinin li dünyayı em bejim perverde du zmani se zmani el ser wan gelekî xebtî yani em bejim profesörê ku emrê xwe dane vê meselê çil û pênc sal 5 sal ser vê meselê xebtîne em bêjin ew li wan welatê ku du zmaniyê sê zmanî heye dibêje eger zimanê te tu pêşiye bi zimanê xwe xeber nedî destpêkê de heman bêjin dibistana sêyemîn pola sêyemîn ya seretayî heta pênca dibe eger tu zimanê serdest bixî nava wê polê û kevî nava wan zaroka dibe qusûrê meze neke wê zimanê wê wenda bibe yani hema em bêjin niha di destpêkê de jî em her di zimana xeber din zimanê em bêjin kurmancî kurdî car dil vê de re dibin xeterê de ye ji ber wê yani di vî warî de dibêjin di zagonên de eger masekek hebe eger ew masa daxwazên însanî werin ziman yek jê jî em bêjin zimanê însan heye yani amûra herî serekey ya ku însan hebû di pê ew dike divê di zagona da serî da ev wek şertekî bingehîn werhesibandin lê em dema em bêjin rapora ku di meclîs de jî hat amadekirin em lê mêze dikin mesela tenê di ciyekî de Kurd derbas dibe ew jî ne wek awakî erênî zanî dema ku bi vî rengî be tabii ew ê zimanê te jî qebûl neke dema bi vî rengî be tenê em bibêjin pirsgirêka Kurd bi çek û silahê were girêdan wê demê em ê destpêkê de bibêjin yani mesela Şex Seyid çibû em ê destpêkê de bibêjin mesela Geliyê Zîlan çibû em ê bibêjin 1937 mesela Dêrsimê çibû ku not hezar însanê melûr hat kuştin yani dibêjin mesela çemê mûzirê xûn herikî ji ber wê em bibêjin pirsgirêka ne pirsgirêka ku rêxistinek çekê xwe deyne û biqede divê mesela dewlet jî ku nexapîne ya jî kesê ku aqilekî dide dewletê rê li ber wan dixe divê rasteqîn bin bizanibin û êdî bi awqandinê û dem evkirinê demdirêjkirinê ev mesela tamam îro belkî te ew kir te tepisand te bi zordestî desta ser hinek tişta dengê gel derneket lê konjektura dünyayê dema guherî siyasî polîtîk konjektura wê wexta guherî meriv nizane divê dinya siya darê geher li vir e geher li wir e yani ji bo gela jî ji bo mileta jî wisa ye ji bo gelê Kurd em bibêjin ê bakur û van nexşeyê ku li Kurdistan kiriye çar perçe yani 100 sal esas di jiyana netewa da ew qas pir zêde nîne ew qas pir demik dirêj jî nîne tabi hafızaya insana em bêjin dema ku wê dihesibîne bîra insana wek demeke pir dirêj ew dikin lê wek min got yani dinya siya darê ye divê dewletên serdeşt jî di vî warî de hesabê xwe baş bikin yani nebêjin tamam îro hêz û her tiştek di destê me de ye em çi bibin ew ê wisa bibe lê sibê ti sibê em bibêjin eva pêvajoya aştiye çawa dest pê kir em bêjin me tirsiya tiştê ku li rojhilata navîn qewmê ji ber wê dest pê kir Nîvro dema ku ji ber wê dest pê kir yani em bibêjin ev mesele ji holê rabibêjî yan jî em bêjin îro Tirkiye İsraîl yan jî hêzên navnetewî li hev bikin jî yani li gorî min divê wisa nefikre ku ew mesele qediya êdî em çend salê din ka hala wê çawa bibe yani di jiyana însana da meriv nizane wê çawa bibe dibe ku pirsgirêkên mezintir jî derkevin بله گلک سپاس برز جهات روجهلات مربو اکادمیسین و نویسکار جا آمده مربو گلک سپاس جبو تبلیبون آتش برنامه آمره سپاس خواه سرچاوی من سپاس بله تماشوان ما لوی درجی ما روجوا خو تمام کر ام لوی در دیگه داویا بولتنا خو حیا بولتنا کیدن هون بمینن خیر و خوشیه ده